Abajuruzi bashatu nibo bareetserwa mu kooti abarimu Arupu John Bosco owabeire ari omuduumizi wa polisi ya Kabale obwire Michael Sitenda owabeire ari driver w'emotoka ya polisi na Mpirirwe Francis orukukurira okukyondooza aha polisi ya Kabale. Arupu agambire kooti ngwe 2014 kwa mushanju omwaka gw'2012 besije n'abataahi be obu babeire bari omu kishaayi cyangwa kya stadium omu Kabale bakakoresa ebigambo ebyatumira abahagizi baabo barwana na polisi. Ari kugambaho n'abanyamakuru besije nagira ngu gavumenti eriho kubonabonesa abatiine na mishango yona kuya mishango ejeneretwa kubenda mutuje mu kooti twije omushango ogu gwamara emyaka 4 tujyo mu kooti tutarukwetegereza no kwetegereza nenki ekibarugamba erizoba nibwo cyatandika kurebeka je ekibarugamba nenki ekibarugamba ncyeyureka cyonka kutaro omushango ngwegendererwa cyabo kitubire ntutekateka ngo nicyo cyagenda ncyamisibwa ko nicyo gendererwa icyo kutubuza gukora emirimo yeitu icyo kuturabanisamu icyo kutumaraho sente tutambura ntuza Kabale no kugarukayo icyo tutabura nicyo gendererwa cy'emishango nk'eki okutana aho bwiro bundo besije ari kuba ari omucanga eki ekya Kabale izoba ryanyuma abazyo tagizire bakora zibinji kandi n'emirimo y'emishuburo egumire n'egendaje. Moses Kagoda Ntende abira kuriro rubanjoru arwonjize yo kusebera 2016 kwa mwendo mwaka ogu ogw'2015. Ebyo bikiri aho kote nkuru mu Kabale ebinjiro rubanjo rwahababirwe Betty Muzanira owabira yisimbira hantebe y'abakazi ahabwa district ya Rukunjiri ari kutabaraza Winfred Matsiko oyabire nagira ngu akiba karuraka gasha kwa uzia tusasire.